Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing pulih nakikam jong ki apostol kalenong ka bakhandai kadekot kabaningkong hadu ba arpho usaulo sula berthen teng khet chikhet ban penyap iki senran jong ula let chaw leng do rang ba badula pan chithi ai bor ban ra shikis nakong kiju ki bah Damaskus baladau lap kinong bot ya kalenti utrai un kemiki bat senrang bat kentai bat un ringi ki sha Jerusalem ha kalenti sha Damaskus haba ula jan poi hanong ba la thaba kensan ka jing shai na sun beneng saudong jong ula kalon hamadan bat ulayos ngeu kasur ka baong ha ko Saulus balay me penchutom ben yanga medai ko trai ula kali ngalong u Jisu yaw ba me penchutom ben kata kasur kalaong Henry yeng George bat kilet sya kanong ba bat hangta en sethu ayu medei banle kirang ba ki balaya leit rangkat bat Saulus kilasange klem keren wat shikentien kilios ngeu ya kasur Henry kim shem yoi yanu Saulus laki yeng nakendeu bat habaw la pliet la khliet ya laki khman yo kumta kila shupten yu bat kila yalam yu sha Damaskus laisngi syam la ban yu bat syam bam syam di ladon wei senran Damaskus bakerteng Ananias ulayo pau bat utrai ulaong ko Ananias ngadon hangni ko kenrat ulati utrai laong tokre banlet sya kasurok babej bat tokali hayeng Judas yawei briu ubana Tarsus ubakerteng Saulus udang duai bat ulayo pau bonwan rung wei briu bakerteng Ananias bat baubu ya lagi kiti halor jeng kenang mu undum iman biang Ananias ula jubam ko kenrat bon ki briu kletu anga syapang uneu briu syapang ka jingle ben jong ya ki briu jong me ki baha Jerusalem bat lawan sa Damaskus da kabor poliyo nakirang baling do ban kemi kito baro ki bakhot kerpat ya ka kerteng jong me utrai laong kilaj namar ngalajit ya ban sakri nga ban penbenai ka kerteng jong haki gentle bat kisim bat haki paj Israel ngahi ngan sapen hau kat no day bansya syutam na kabanta jonga kum tau Ananias ulalen ularong hapo yeng mod labo ilaki kiti halor Saulus ko para ulaong utray ulap haenga ujisuhi ubalapau hapi hakalenti kabapidang wan syane ulap haenga mapindop imat biang at pindop dap daw mensim bakhod markum ta kabakum kas shnat dokha kalhap nagi khmat jong Saulus bat ulala ban imat biang ulayang bat layo baptisma endaw la debam ula khlan biang Saulus ula sa katu kanesngi bat kisenran Damaskus Sisndon ula letsha kisenakok
Badulas dang banyalap syapang u Jisu ulong ukun ublay ulaong. Kakatien jong utray. Kasam masis pa kanyo. Kilit setelah kepertai batu yalap ya ka gospel. To yero yo trai phi ki jaj ben riu baro. To pendon burom ya u phi ki pat ben riu baro. Kilit setelah kepertai batu yalap ya ka gospel. Namha ka jing iet ba isen ay jong u kalasan syar halor jengi. Bat ka jing bat jutang utrai kane junom. Kilit setelah kepertai batu yalap ya ka gospel. Kajing puli nang ka gospel kat kum uyo anes. Kalenong nga bahan riu kadukhat pasan puar hadu san pukandai. Kani kalapan mi kajingnya tainia kabakhlud hapadeng kiju. Kumno uneu briu ula ban ai hangi ila kado bangin bam. Kila kali Jisu laong haki shisha ngaong hapi lada phim bam ya kado jong ukun ubriu bat phim de ya kasnam jong u phin om yo jing im haladi. Jar ubabam ya kado jonga bat ubadi ya kasnam jonga undon ka jing im bom jukut bat ngan sapen mi pat ya u hakasngi kado. Naba kado jonga kalong shisha ka jing bam kasnam jonga kalong shisha ka jing di. Jar ubabam ya kado jonga bat ubadi ya kasnam jonga un im hanga ngapat hau. Ukpau ba im ulapha enga badai dau banga ngaim kumju jaru babam nga un im danga une ken ulong ukpu balawan hiar na beneng om dei kum utu ukpu bagi kpa temen jong pi kilabam maki kilayam henrei uno babam yau ne ukpu un im junam ujisu lakranya kani kiai haba uhikai hakasinikok ha Kapernaum. Ke gospel jong utrai.